gwitigirira kunthe nte kathetuni ka Mumiru muthenya we mundire ntu ya Pentecosto ntuira athingati ba Jesu bathie na mbere kwigua bakinengirwa kirundu mutheru na nkirigagira kinyago no thire tuwe kirundu mutheru ntu ya kwa Pentecosto na arawa ina mbere kwigua gitinda ukongwira ma ne thire to yoyoretu ne ithamu bya mweninya Murungu na gitio kinene bitigire nko watu geni kiremetha yetu ya ndeto kawethira bambetara ni famina Swakimathi na chietu tugachamberia kagitani gaka gatwamberie nero chietu na nteto chia kana chia Pentecosto na arakanicha chia Pentecosto na arantere chia thero jene bethere tubagitinda na arantere chia Kebukona na arabe gwitu bakinambere kwa bakiwata ugeni atongore mwanya Ameru na arabe bethere tubakinambere kwa bakeragire mantu mwanya siasa ikionekana kuinambere kwikiribuka mwanki ndeni ya kigomano ogeki ribotino tubanganitu ni mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkonja mashukua atabu ya uongozi na ndo miezi eleba yokionene bao meona mwamko mpya ntuko ya rware ere ntuko ya Pentecosti ende kanisa mwanya nibo kongorete ntuko ye ara makanisa ya Pentecosti nterese ya dhrorojene batirimani tenterese Kebukona kanisa ila sonde itongore tu ni Reverend Daniel Kiunga ara baweto ni atongore Kadhumba aryo mbunge wa ndani kile Karidho Honorable Mpuru Abori MCA Bantere Isembe aryo mwendali na ni munini wa speaker Kirimbunge County Meru na kinya MCS Bange Kadhumba ende bakiaria nibona niti kuria kwaniro ko na kulotela antubara bakuma Terese Meru na weza kuria sema biona anja na muna Terese Nyeri kiama kia wari munini wa rais Nweri Gathegashagwa rera bakiwa Ameru bena kiama kio na kinya ni babati kwitha bekekera kaitakara bekuntuko kenda kiombo Quran na muna bomba kwitha bakiringira ndebe kiama kia nopeu na kwe mtori yetu ira Ameru 2022 twaringire kura tutenda kiama yetu tipo twerao ende dai no ntwara etere kingi no ntwa twendia kapo kwenda kwendu kwe twenda kiama kia nopeu iki Ameru twenda kiama kia DP iki Ameru no ntuto kwenda kweta kwendo cia mene biita tutibangite tubira araero na araero yeteke national organizing secretary kote mwa national organizing secretary ogiama kia peu munene hai mwa national organizing secretary nyamo ndai national organizing secretary obas na turuwa hu oro kuibwa tuwatana na ndora benara neye to yoke kiama yetu kia no peu tuite aginya tunariku lakini toteta tuoveri to promise itebiti na maana kiama ketu na mwangato kikurie tanto bako serio totete gire watu kwa twashama kazabu ya tu ana kiama kega green no tedio tukona kiwe miaka ele na nusu aidiri gari ne tutona kinyaro na kumwe ndirwe kumakikachagwa huyu moyo muombe u na mama ne tambio beki mwa okethana au kithanga kura nyende okuo ndobo mwana munge mbeni ndo mureo sisi tumeungana hapa siku ya leo na msikize Muluya ana ANC mweko na kiama kwetu ya county Riu kiri atongoria ba muno bakiaria manto ya konia waziri Eric Mugan ni bawete ati mwanono na nombe kwithira akikarua na aritengwe na ewe kanya endete ya kwebebelwete neki kiawe kia roe na ende ukia kwithira kwete kingi kikionekana kia waziri na kinyamero ikongelwa kutena thina ende waziri Muga akomba kwithira kiritwa kirete kiawe kia roe waziri wetu Eric Muga ngoti uno waziri obadatu umembe leto embe waziri ombere leto wakalweo eitana moyo te sawa to yato ayo waziri onge wetu Lenturi na ito ina waziri wetu Eric Muga lakini ukadia ta history ya Meru mawaziri endere to yenge muno omaka na rongo ende abagendo tungera kale tukata kura kabo kwendo chuno kokwe kana kautu ekakario iria rebi oro kwende tekenge na rombe ina batu kwa Meru no ngelo tekenge kwa wazi lakini keke atongwa kabo kwendo chuno kana gato ndako Mwa Eric Muga na atwete pesa milioni 300 cia waka uradam kenda antu bakimkona antu bandoleli aswali na mpenda ina ndoleli ndaigwa antu bandoleli be antwa mwana wate wakanya loi milioni 300 wiki nyewetu antu bandoleli baombe kunywa roi
kabo kuwa Eric Mugaa ngaingo no temba tentienio Eric Mugaa temo siasa totenga inga muntu aina mieri ena aigwa waziri teo mandoi kato tirari netike waziri miaka ele kwe bieke kona kwe bieke kona bya miaka ele atwe waziri ende loito inyoyo no tuone byake atiatea siesi muga njara na nkiwa itu mokaritie no tuitwije bila turawatanirite naye noe kwa hivyo mtonga na uwerwembi kuone vitu kwa hivyo twawenda bila yakuokinya Nkiripotera Meru TV kuma Cape Kona Thororojene Gembe Central Mbeta Mukiri Onkonja Boy yenu ntubo riboti yenu na njira enkinyanire kuna boy MCA bakumantere chia Tharaka ibethere tubake watania na MCA barabange ndeni bunge ya kaunti ya Tharaka nithi kuregana na kigina kema kwangirishire 45 araende bethere bakugwe kigina giki itithiretwo kinoganani ndeni ya kunyagwa na ndethure chithetwe kinambe kuikirete mubuto wa munene na arantere chia Tharaka riboti yetu tubanganire tubukatha ni mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna. Mbanja ntiene kwarirwa kagitani Tharaka nithi kunda kithaka gikenu ngamboe kugotumite MC wa mukothi manorari muntu wa kube wa ngavana Njoki Nyagaluku Marengo kogito jore na kwibunga na barabange kuwatia monke kururia mbanja ntieno iyo ntikunekera mbiti kaire na ntie tayari okunekera mbiti nonto mbiti logo turea ana beto bara mukothi ma undende na meanka jere na luchu ndege tendike majority rinda lakini ntiomba korogama mbona werachia maendeleo ikibangwa ene mukothi mera ya ndurire ugatwika tiege tukwenukia ana bakarogama aba kiuga barabara ikari enjera ikari ngego nkaje rureme ene hoti kono nyota kande muntu kerage kadie ikebie kerage kadie nchenga to bakubane byatai baba ne MC Sylvester Mutweri wagatongora no mogo MC baraba twere kwina rembo rwangu kwajwa kene ndeka munyoga marimati na kenywa zaidi wa jagariga tigore yakwe tukiaria twena njero ngara na nchamba chinge chie bantu twambire kuwa mbweno kitambo lakini bwega no twende twinde turina bumwe na mbwere rugendo roti rwa Tharaka nithiyo intomoko bathi mara igokoka nkururo bathi naraga mang'ombe kwina thina no ntoma MCA monde maraugire apana tutiomba gukaria muntu umwe akenyangaia Tharaka nithi. This is the right time ya kuera Muthomi Njoki tafadhali intobia Tharaka Nithi County ibine nkanero bobi bateri ndi na karateka siaku pigana hiyo endwa nali mbiye nkindane ega kinda geniongo dainye keria baga budget ya mbere nchubete budget ya chire ya bangwa nchubete eno ndaugire niyo ntikira marengo nokegwe muntu wa mbere kuga budget migwe MC wega mang'ombe njore ngara uratwira rero tuga kwina rwembo rotongoria ba kaunti ya Tharaka nithi kuthuka akinyeria kuthuka kwa budget eno aroritie MCS gutigeri bakuthikeria uge bwakari kurukia kiuria rwangirwa YCC guchongo no tomeri bwa mbeca ja mwinge kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka nithi antu batie gutiso kera go iriende ka wanjana budget ya Tharaka Nithi County thukite kaura muro MCS Tharaka Nithi County magiritu kuwatanira begwe burara ye kuga na ye riuga Tharaka Nithi County utongoria ti bwega YCC ni wechunguza gambi YCC no weto YCC ti yechunguzaki akianga isiria sire no ntwara mukoi kathanga china kona baba itenjo miange 3 mbia je baba chathira ko gachigitwa banki rwari ruru roke wa Tombori munini wa speaker kire mbunge ya Tharaka Nithi gitonga githuka na urana MCA wa Ndiankondi twamira itha raini kwa raini kila pahali vande tira ya umire kana bwantu baba araithiretie baraba inge nontu inge ona ndengwitia gankabe ngabiri baumire bauga budget ina Tharaka Nithi ya mwanka uyu etiteria mwananchi wa Tharaka Nithi itumi bireo kimo kiabio nontu bakuonania secrecy era ya leo kana witho borabote budget ino buruthitwe neo kwathuke mbecha iri bantu nkotho itiko irichia mbio kwathuke milioni karibu 200 urero atukari mabarabara chia county wao rio kwa mtu aje naye ukamenya okay magechiga mungege ya Tharaka nkiripotera Meru TV rieto Kambita Ndagara Waiguna
Iboega nuntu bwa riboti yenu ndagara waigona noe Caston Miungeura ni mwandiki ndeni ya kiama kena atumiro nethiritwe kinambere kwa kibu magiria na kumeneria abo katha thirikari nene nuntu bakoinambere kwigua kire mwani kunenkana mbesha kirirwangirwa kithomo na ara kuringana na miunge ethiritwe kwiguntu bobo bomba bugadingithia kithomo abantu anene. Mwandiki wetu Wandeto Jeff Waituma notubangirite riboti yenu. Nawe Caxton Miunge mwandiki wa kiama kia arimu kenataja kaunti ya Meru na umirite na gutaririo thirikari ithirite kiba kagita gakomo nuntu itithirite kirekeria mbesa kuringana na sheria na kinyankuruki kurania kurega kunganirwa kwawe nuntu thirikari itithirite gitegera kithomo na ritho rethaga capitation mbesa iri tubagwa ndene skuru thirikari ebirie tuma 50% ndene ya tamu embere igacoka gatuma 30% tamu ya igiri igacoka gatuma 20% tamu ya ithatu nuntu bakurigaria sana nuntu thirikari yetu mbesa iria ebwire tuma tamu embere 50% itituma kinya 40% kinya 30% itikinya na nuntu batumukeu batu tuma second tamu kinya 30% ira batumite batongai babwiri batuma batongaira percentage ira baratigirie kwa umwanga yukithira okona skuru anto ithena 100% ejukite gintu 70% ya mbezira bawiri kujukia implication ya mantu ni atire principal skuru na end teacher ibetha bena thina sana berigirite mbesa bagetokoba bya kuria bakotokoba mantu yange berigirite mbesa na mbesa igatuka utijio na ria berwa beje betia mbesa ukaire watuka mbesa itioneka riu watuka aciari naye uyu asiasa baritha bakiuga mbesa ni atumire skuru whereas principal kana teacher bategwatete mbesa iu nonto botumike unandi kurithia atongeria barimu ikurithia principals ikurithia head teachers nonto bau baruga mbesa irio ka oyo atutumirite buthuku itukwenda kwira thirikari atiri ibatume mbesa iria ciagirite at the right time nikenda na betu bakara bwega kirimbe nacio cia magerio cikwirikana cigaitwo kirirwangirwa kithomo Caxton Miunge no ritie mbesa iu kwithira cigicokwa kairi nikenda na bara baumite kinja citiguciumba bakethira bagita na mbere na kithomo kari ya mbere ira yari ya Uhuru ni augite kare agirana mbesa cia kigerio ana ba form 4 bakarirwa mbesa cia kigerio na baba ithagia kia standard kagita kare ibara agirwa nonto batumike unande turaigirwa kire budget ira iringi nande tokuregwa budget yeu ati mbesa iu ya magiriritio na toria chiari bara ana bao batura njire bakenga wakagita ka Uhuru athuganagio kabaratongire nandi bona mbesa batukibu bakomba kuria nonto batumikite kugatire thirikari ni cokia mbesa iu kethete kwenda aciari bathura nkuruki na bathura nkuruki nwije ana bao bakara njireni ni aria kirikiria Caxton Miunge akuga thirikari ni itete mbesa cia handship allowance na kinya bilioni 10 kirirwangirwa TSC na kuga nande kithomo gitithira gigita na mbere uria kibaterie mbesa cia handship allowance ibaitete handship areas ndene Meru ituye Nyambene nirari mwejio lakini Nyambene nare batigetie gintu gitagwa Igembe North ituguye gintu ya Isiolo Tharaka Niriti riu bagwito ure kwithera mwana ukimwongaira akirija irio no kone na appetite na kwenda gwitia bingi ko mutunye nyabire nabio ko tukuria thirikari atire ni consinde mwana mwandikani wetu rwandikite arimu etagwa TSC thirikari ni itete gintu gitagwa 10 billion kire budget na ordinary budget kuna 10 billion kwena mantu ya mengi sana jara TSC etoba kuthithia 1 contentious issues ta zia promotion TSC etoba promote arimu kwa arimu bakaberi ngetuma bakiuga TSC ni eto promote onto na thirikari tenenkarite mbesa aya tewu ake kwena kinya kwandika arimu baberu bakareta thina nuntu na 10 billion iwe kwebero
kwena gintu geta quality assurance. Quality assurance ni antu bara beta kwa CSO na band directors ya beta skuru baka kuonora tani bagwita ngugi na batumba ko monitor. Kwena mbesa kwena kigerio Kenya National Examination Council lagi kuthithwa TSC ni gwatana na Ministry of Education ni kenda beta bakiona ura igoro bikuthithwa na batu wibwa beretie mbesa iwo roi bariuga mbesa ukajegerite na ngugi bara ba planete mantu jau iba planete bwega na niyo tukwa thirikari atiri thuganie ni tigeni gutumira kanya kau buga buka reduce budget pa reduce budget wambire wa affect kithomo. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Iboega nuntu bwa riboti ino noya musiasa Timothy Kithinji ni athiretwo kinambere kwigua kibumagiria na kugata thirikari ni ambirite kwigua murugutira wa siasa kuma rutere rwegani na thirikari na arethiretwo kinambere kwigua kiaragiria mantu kathumba tu makonenie na thirikari bora yethiretwo kinambere kwigua ikithithagua bora gutabatiri. Mwandiki wetu wa Ndeto Mwendo wa Laibuni nawe na riboti ino. Timothy Kithinji musiasa oro kurwira giti kia seneta kaunti ya Meru ariwa kwa ruarua thirikari ni betwa mwankiyo gisiasa kuma kiri rutere ruregani na thirikari untu butumite munini wa rais Profesa Kithure Kindiki alionga kaunti ya Meru kaita nyuma ya kaita wamwe na Mirandi Kathumba ya witi na mbere kuoneka ikithithe konto Timothy akuwa baeta na mbere kwinyelia unekenda Meru bagunika. What we want is turenda twina government irekethirwe kithikaira kiri antu bakuga na ekathithia kiuga antu bakuga. Empowerment kiongozi, empowerment is handout system. What we need tangible development. Na ile tukuga batu nontu nandi we are the face of opposition. Kuma ndigwita wa Munyoro na ndaeta na antu 50 bandinga timu ingine. Deputy President has been in this county for more than 10 times. Urona mandu jau kairi? Urajona? So it's better we have an opposition that can push for that maendeleo for the next 2 years. But wakinya 2027 kauma tukaguchinda nonto you have nothing to offer. Those people who have been ahead of us, they used to negotiate for their stomachs. You can basically negotiate for this county. Na ikio kuona maendeleo thoko inkuona iboko geria gwaka no nduito abucukumere butirari gwaka wari bukuinja marinya. We've talked about the markets bwambiritie, we've talked about the roads ibwambiritie na tukabucukuma otigia kuria miake iri ijite nonto if you don't do it these people are not going to vote for you. Boja iri as we are going to give back pay slips to the people because what we need weta kuchoa mbecha na hare ome. If you get loans from outside you don't use them for yourself, then you choke pesi tunechanto ogite mbecha, you use the money the way you want. Nkoloki Timothy arua eta na mbere kuruira giti kia seneta wa kaunti ya Meru akiwa kiamwikira mauru amwe na inya nikenda ona kamuruthu kawita thure gucuira Meru ni uria kijana uria kuona Meru County vijana na inya bikamate Meru County baikena national weta na au thirikari ne ingi batato akanya batwi na aria tukae wakanya te nao tugeta na mbwire gintu kiria gikwendekana ndigurui in a lot of resources ukeja kwithirwa woni thira tigire kiongozi thirikari ne ndeta na aria wa Munyoro twatithia kiama kigwitwa DCP turenda antu baria bakuga nikio kuona as young people oni bitango genjaga mono na aria nkara lakini ndiraugire ngachoka nja tethie Meru yetu no iturari na aibu ikigwe nyaba kiongozi baba kiuga na ndi tukiria ii mukurura wenu onduke atia jarunga meseni ta chindane nani agambomba. I felt indebted that I should serve Meru County in a position of making decision at the national level. Kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa Mwende wa Laibuni.
Ibwega nuntu bwa riboti ino tukithi na mbere na ndaro chietu mwiti kathendura waromba gitio seneta Meru na ithiritwo kina mbere kwa Kibu Mageria na kuromba thirikari nene kana thirikari ya President William Samoei Ruto utira ati kwithirwa ikunenkagira seneta Kadhuri Murungi giti kia waziri bwa urimi na inare thiritwo kiwa giti kika ina mbere kwa gitethagire bantu wanene muno arimi kuma rutere ruru rwa Meru na kinya rugari rwa Kirimara. Mwandiki wetu Wandeto Jeff wagituma na utubangirite riboti ino. Nawe mwiti Kathendo warombaga giti kia useneta ja kaunti ya Meru tuko ya Narua akiaria ari kanisene ya PCA ya Menweo amwe na Gatakene na rombete Kadhuri Murungi kunenkerwa giti kia minister wa urimi Nthigurune. Ruto na githiro kindiki baatu antu waimenti tuko na giti kia minister angware boy tonto twalingite kule nyingi muno githa 2022 kura 400 and something thousand cha President William Ruto na ni tukwa tuna kapio kidogo na kwetu imenti kwa tu kuromba president na neno ndo watu tukwa tuena mpio na tunengere mheshimiwa Kadhuri ai minister wa agriculture ikiato tokole manto majani tuketha Kadhuri tokole manto kawa tuketha Kadhuri tokole manto eria tuketha Kadhuri tokole manto mira wa Kadhuri manto ikwaje wa Kadhuri na yetu tukumba kwa na nondo tuna munene ni mantu jagwa timbaru ni bangi batongeria kumaja kaunti ji bado tukenda tuina waziri wetu wa kuma imenti kwitha kubui muno na kubui ni untu bwake itare moi twari aba waziri yana baile kwa itare uru ikurari na Margaret Kobia ikurari na Munya na riu rio thatu bondo tutoringira kura tukinya namba 4 ndene 47 counties cionthe Ruto itomoringire kura twethe atwe namba 4 out of 47 counties ende twaiti into bietwa kwithina tutikuwa Kadhuri Murungi athanwete kia waziri wa agriculture no ntoba kwithwa na uririe kura imbinge ake buake buteani tutekuwa Kadhuri Murungi na thanwete kia agriculture no ntoba range on balance Kadhuri is competent Kadhuri ni muntu roritete ngui mingi muno ari Southiment MP wa Southiment neo tuona na tuona kiranka wa kiritangu ingi mantu aya mayani mantu anga ya kofi anga mantu ya yonto thaindi bachwa kiaria mantu ya Valley Addition kiirio wiki mbilo nara senate mantu ya cotton ya pamba utekona mtu na kuomba to support Kadhuri Murungi gitumi niki Kadhuri Murungi igitarira savete thirikari ya national government are member of parliament noe wa introduce reforms cia majani chai matunda jara tukuria ja majani chai jaumanirie na Kadhuri Murungi na ndenda kuuga this seat that Kadhuri is looking for is fit for him. President wetu His Excellency Dr. William Samoei Ruto kethera kurikia wakenge utu antu ba Southiment na antu ba Meru kwa jumla itwayo getiga cabinet secretary wa agriculture bugwete kanerio au itogwete kerio au na twaye wake utogokena ni aria kirikiria mwiti Kathendo akuga Meru ni bagwate mbaru thirikari ithire kibaria irandura kura cha 2022 tusapo thirikari ji mwaka 2027 ya mbere irandura ai letu tumiunga mkono mwaka 2027 tuona ngoja itaitwa toka menya unge kiripotera Meru TV Mbita Jeff wagitumam Bwega Jeff wagituma nontu bwa riboti ino na njira enkinyaniriku na hibwega nontu bwa kinyago murithire wa Meru TV ko inambara kwa igore kioneni ya TV yaku kuraithaniro cha Meru TV ogorobwe mundi na nke gucokera nkatho che mwanya nontu bwa gutwa tambaru na urutwikire TV namba emure yithiritwe gitamba na gwitigira kunthe kathetuni ka Meru bara bari nambere kwa bakimbanagia ndetu ino ogorobwe mundi ni Ramsey na Alex na nikabuthira bambete ni Faminas wa Kimathi twakwendera ma kagita kega na kinyogoro bwego tukathi kuraya nontu kagita te kuraya njeri wa cheupe akethirwa kija guchunia rumuri rwa siasa karabwega.